Sanibonani igama lami ke ngokwazi ngakansele ngiphuma phansi le enkandla emaHlathamnyama siyanimukela futhi ku YouTube channel yami lapha sithi khona kwazi insele and his opinions sihlaleke nje sinawo lama conversations njalo ngama Thursdays so if uyaqala ukudibana le video you can always go check ama videos where we talk about these things where we thinta impilo zabantu or we touch impilo zabantu and also having ama opinions ngezinto nje ezithintayo thina zabantu basemhlabeni so it's not open for a debate you can always comment and say izinto that you want to say mhlawumbe usilungise la ufisa ukusilungisa khona but ungasiphikise as if manje wena nawe manje bengathi bengwele sibike kuwena masifuna ukukhuluma ukuthi umbono so nawe unelungelo lokuthi nawe ube kwakho umbono you can always comment lapha kuma comment section and also subscribe and press that notification button and then we keep going and then namhlanje futhi ngihamba naye uGhost Lady no Price umfoka Mabuza sanibonani. Hello. Yebo. Njani? Siyaphila njalo. Nathi siyaphila kakhulu. Namhlanje ngane zawethu namhlanje sokhuluma ngepower yokwamukela. Ukwamukela nje life in general, ukwamukela in a relationship izinto mazingahambi ngakhona, ukwamukela nje impilo osukuphiwa yona uNkulunkulu, ukwamukela konke okunjengoba kunjalo nongabe iphi situation obhekene nayo. Sisathi sisakhuluma ngokwamukela sayibambe lapho and then siphinde futhi beke ukulokhuzane ukuba wuwe kwi relationship the importance ukuthi ube wuwe so ngaphezulu kokuba uyamukela ke manje wena but ukwamukela kwakhe akwenzi ukuthi ushintshe ubuwena nendlela ucabanga ngayo izinto nangendlela ubona ngakhona izinto empilweni so asiqale lana bafethu when we talk about ukwamukela ngiqala kuwena Price it's more of a question so zikhona izinto zamukelile empilweni ukuthi yakho uthi awusophinde uyishintshe ngawe like ukuthi ngomuntu right nje so yeah so umuntu right kanjani mfethu like ngumuntu right ngeke ngizenze into mhlawumbe senginja kamdeva noma no ngisho mhlawumbe angiphathe kahle umuntu engizona naye angeke akusoze kwangenza ukuthi angisoze ngashintsha nje ukuthi ubuwena yeah mina I think futhi ngendlela enginokubona ngayo besides ukuthi awusoze walishintsha ibala lakho lokuthi insizwe insizwe jile besides lokho I think umukela into eningi kakhulu Price uPrice wethu ngomunye abantu okavoida ukukhuluma ekavoida ukukhuluma seba nenkani ephike nokuthi angangiyenze avela adonsa intambende ubona ukuthi uyaphika uPrice kodwa manje uphika kakhuluma so that iyonto engiyinakile ngayo ukuthi mfethu ukumukela ukuthi unenkani awufuni futhi ukushintsha umqondo awushintshiswa futhi kalula umqondo mangase kuthiwa nje umuntu ungayilo muntu uyilo muntu difficult ongakwazi ukuthi ancengeke ngoba akakhulumi kakhulu Ghost Lady yini usuyimukele wena ngawo I think ziyafana izinto but ukuthi mangilalela uBryce ukuthi it's just the things obonayo ukuthi they're out of your control so khona izinto oyubone ngawe or nge-situation yakho or i-background sure. or the whole entire life ukuthi they are just like that there is nothing that you can do or akukho emandleni wakho ukuthi ukwazi ukushintsha so the better thing that you can do for yourself to avoid ukungena ko depression so ne stress anxiety nani ukuthi uvele wamukela ukuthi they just like that and it's out of my control ukuthi ngikwazi ukuyishintsha true yeah so mina I think ukwamukela kwami kukwenye level yenganza kwethu mina ngiyamukela mina to a point ukuthi ngamukela ngize ngicine ngifast forward umqondo wami ngobeka phambili
ngimukela into ingakabi leyo nto leyo kodwa sengiyibona ukuthi lento le ifuna ukuphumila lapha mina ngifica ukuthi sengiyamukelile ngaze ngayigoqa ngase ngiyibeke ethala ngavela ngaphuma kuyona even asethina ama results awasangi surprise or akusekho ngingake ngathiwa ngiyakushintsha cause mina bese ngamukelile so the way ngimukela ngakhona kuze kube ngazuthi nginenhliziyo embi or kuze kube ngazuthi anginalo uzwelo mina ungangena icall njengamanje ithi hey sekunomuntu olimele lana wakini njani ulimele endaweni ethile mina ngisegoli umuntu mhlawumbe ulimela la ko standard ton noma ulimelela konquthu mina for the fact ukuthi ngisegoli ukwamukela kwami ukuthi angikwazi phela ungidiza ngiyofika lapha egoli nongabe manje usele no 5 minutes omphefumulo ngithintwa ngoba mina sengiyithemba lokugcina mina ngiyakwazi ukwamukela ukuthi ayi le situation nongabe ngithanda ukuyishintsha ngengikwazi ukuyishintsha so kunabantu who falls under my depression because kunama situation that they trying to change abangasoze bakwazi ukwashintsha and kunama situation that we putting ourselves under stress is unnecessary because you always feel like you can fix izinto, you can fix people, you can fix ama situation, you can fix any problem eqhamuka empilweni yakho kangangoba mhlawumbe uzucabanga ukuthi wena emhlabeni walethela ukuzoba umfix walethela nje ukuzolungisa izinto ezithile ezimoshakalayo empilweni zabantu wena wadala ukusiza abantu kwesinye isikhathi not ukuthi wena wadala ukusiza abantu it's because people now are using you because bayakubona ukuthi uyashesha ukukhathazeka and unayo inhliziyo yokusiza and wena uhlezi uzenza superhero nalangamele khona ube superhero so uyayidinga leyo nto leyo yokuthi njengamanje la ngikhona ngisekhona ngeke ngikwazi and angeke ngikwazi ukuphuma the more you accept leyo nto leyo ukuthi not yonke into ebhedayo kumele ilungiso wena so uma ngene icall ithi usibani ushonile njobe eshonile ucindezele imoto phansi kwama bridge endaweni ese Eastern Cape ngila eGoli kukhona umuntu ongakwazi ukuthi avele edumisa imoto makumuntu wakubo noma kwengane yakhe adumisa imoto drive ngethemba lokuthi secontact asangayilungisa lapho umbiki usushilo seshonile usibani adumisa imoto ngo12 ebusuku drive whereas mina ngasingami ngizolinda nje kuse kahle ekseni kukhanye ngigeze kukhane ngidumisa imoto ngibhekisa la kuthiwa khona kunenhlakalele kunengozi kunesidumbu sakithi lapho so angiyena umuntu one sense of emergency if emergency is not needed so kunabantu abane sense of emergency even the emergency is not needed so you just need a person ozolungisa nje leyo situation lapho or whoever khona ufica ukuthi ethi umuntu njengamanje ukuthi nokuthi udingakala manje umuntu uyabheka ngezinto zakho uyabona ukuthi man petrol awuvumi and imali ayivumi angiyena ke lo muntu uzofica ukuthi ngibamba ama calls manje mina ngifonela abantu abaningi ngenxa zokuthi wena uhlule ukumukela isimo sakho manje uthatha inkinga yakho uzoyenza yami so mina mangibona ukuthi lento ibe ngaphezulu kwamandla akho and manje sibe ngaphezulu kwamandla akho suyilethe ufuna ukuthi ibe kumina ngiyakwazi ukuthi ngiyamukele nje ngiqhale nake mntaka baba asiyeke ngisho so basically mina ukwamukela kwami ku general ngimukela nongabe yini ngiyaliwa mina ngaliwa umuntu engalela ukuthi ngenza into ethile kuyena kodwa ngenxa zokuthi bese ngiyipopolile ingozi ukuthi lo muntu ufuna ungale engale not ngoba ngekho obhlungu kube ebhlungu nje mase ngivela ngithi hayi ngiyamukela ke le ayikho ngaphezulu kwamandla ayikho esamandleni nami iphezulu kwamandla ami ngiyeke nje into ephezulu kwamandla ami angikwazi ukumelana nayo angikwazi ukubhekana nayo ngenxa zokuthi iphezulu kwamandla ami so ungamukeli kusilimaza even nakuma relationships ufica ukuthi umuntu wakho kunezinto ezithile nezithile akazenzayo ezikusubuhlungu kodwa manje uhleli nalo khona ukuthi uyabhili vele kutheni lo muntu sengashintsha and kusekhona ongcona kangakwenza kukwenza ukuthi kube nzima ukuthi wamukele ukuthi kahle kahle lo muntu awudalele wena and it also delays you the process or the progress of you moving on kukwenza ukuthi ungakwazi ukuthi uqhubeke nempilo yakho ngenxa zokuthi usabambelela la ngamele ubambelele khona so ingakho mina kuze kube ngathi angincenge as much as ngincenga masikhona isidingo sokuncenga kodwa ngiyakwazi ukusibona masingeke isidingo sokuncenga ukuthi la angimele ngincenge angiyeke into zabantu zibe ngalendlela eziyiyo so ufica ukuthi abanye abantu uthanda beze belithenga ngemali ufica ukuthi umjita mfethu ukhipha imali yakho ukugcina ngenxa zokuthi ufuna le approval kulengane emhlophe uyakholelwa ekutheni lengane emhlophe ingashintsha ngenxa zakhe uma ngathi uyinika imali ingane emhlophe ayisamthandi ayisamfuni kodwa yena ngenxa zokuthi sinethemba lokuthi if ngenza ukuthi nokuthi ngakhona ushintsho olungaqhamuka kulo muntu ufica ukuthi uzama leyo nkele lemizamo isebenzi hlule ukwamukela
ngingazi ukuthi mhlambe nina kwenu ukwamukela kukuphi, but I will give you a chance Nkosi Lady masufuna ukukhuluma. Ufica ukuthi most yezinto esibhekana nazo empilweni ezishayela zishaya ngenxa zokuthi sihlulekile ukuzenza, but zishaye even after sesizama ukuzenza sesihlulekile, mase zishake lapho sekuthiwa silalisa phansi komhlanje. So most of izinto ezimoshakala empilweni yethu nezinto esihluleka ukuthi si-attend the way kumele si-attend kakhulu zona, we first attend zona before we attend inhliziyo zethu. So first thing ukuthi wena nje uzifundise ukuthi la ngikhona ngihleli ngokwendalo kaNkulunkulu and akukho okungashintsha i-situation engikuyona njengamanje ngaphandle ukuthi ngibekezele ngiyamukele njengoba injalo situation yami. And for today bekuyilokho nje, power of ukwamukela, power of acceptance, and then sithi qim shelele. Bye bye.